di dalam kubur mendapat siksa. Aduh aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Oh ya, oh ya. Ah. Oh ya, oh ya. Ah. Lindung lindung kepala lindung, hujan di budik di sini mendung. Anak siapa kerudung, madang lendir kaki kesandung. Aduh aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Oh ya, oh ya. Ah, ah, oh ya, oh ya. Ah, oh ya. Ah, oh ya. Ah,
Sang mustikane asmara sun kayun yun mrengandika yen jawa
prapatan topan putih-putih ning kuburan Pocongan pos rondo kuwi jenenge pentongan apa nijo ning prapatan Topan putih-putih ning kuburan Pocongan pos rondo kuwi jenenge Pentongan
gawe